Halo teman-teman, Nabrik dolanan. Wih, ada sapi teman-teman. Kemana dia? Wow. Kita tangkap. Wah, dapat sapi teman-teman. Warna hijau. Wow, ini ada kardus besar sekali. Isinya apa ini? Kita buka yuk. Yuhu, mantul. Wow, ada ondel-ondel. Solawatan. Itu ada telur. Itu ada Vespa manual Mickey Mouse. Ayo kita ambil satu persatu teman-teman. Kita masukkan dulu sapi kita. Wah, ini ada ondel-ondel solawatan Bang Rojak sama Pok Royani. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus teman-teman. Wow, ada telur warna hijau. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu, ada mainan ayam teman-teman. Wih, bisa jalan ini. Kita putar, kita lepaskan. Wit. Yuhu. Wah, ada mainan ayam. Masukkan. Wah, ada Vespa manual 2 teman-teman, Mickey Mouse. Kita mainkan yuk. Caranya kita tekan, kita lepaskan. Waduh, nabrak apa ini? Wow, ada kumpulan ondel-ondel ulang tahun teman-teman. Ada ondel-ondel polisi, ada kue ulang tahun. Banyak sekali. Kita ambil satu persatu yuk. Kita masukkan dulu Vespa manual kita. Wah, ada kue ulang tahun. Selamat ulang tahun, mantul. Ada mainan kue ulang tahun. Kita masukkan kardus teman-teman. Ada ondel-ondel warna-warni. Sepasang bahan kayu teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Ini ada ondel-ondel sepasang lagi. Gemuk-gemuk sekali badannya. Warna-warni, pelangi, mantul. Ini ada dak polis teman-teman. Wih, mantul. Wih, bisa joget teman-teman. Yuhu. Wow, keren. Ada dak polis. Wih, kita matikan dulu teman-teman. Kita masukkan kardus. Wow, ada ondel-ondel polisi, pelopor keselamatan berlalu lintas. Teret. Kita masukkan kardus. Ada telur warna merah teman-teman. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu, ada ondel-ondel warna-warni. Di dalam telur ada sepasang teman-teman. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita masukkan kardus. Wow, ada mainan hiu teman-teman. Sama ada mainan Vespa manual Baby Shark. Ini ada hiu. Wait. Yuhu. Wah, bisa nyala teman-teman. Ada mainan hiu. Wih, keren. Warna biru. Kita masukkan. Ada Vespa manual Baby Shark. Ada 3 teman-teman. Warna pink, ada warna biru, ada warna oranye. Kita mainkan yuk satu persatu. Caranya kita tekan, kita lepaskan, kita tekan, kita lepaskan, kita tekan lagi, kita lepaskan. Wah, nabrak apa ini? Wow, ada kumpulan ondel-ondel pelangi teman-teman. Merah, kuning, hijau. Ada ondel-ondel biru juga. Besar sekali. Kita ambil satu persatu yuk. Kita kumpulkan dulu Vespa manual kita teman-teman. Kita masukkan kardus. Wah, ini ada ondel-ondel kotak bahan kayu. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus teman-teman. Ada kue ulang tahun lagi teman-teman. Mantul. Wih, bisa nyala. Keren. Kita matikan dulu teman-teman. Kita masukkan kardus. Ada Bobo Boy warna merah. Mantul. Ini ada Bobo Boy lagi warna kuning. Keren. Ini ada ondel-ondel pelangi. Kita kumpulkan teman-teman. Ondel-ondel mini warna-warni. Kita masukkan kardus semua. Wow, ada telur warna kuning,
isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu, ada mainan burung teman-teman. Wih, kita coba mainkan yuk. Kita putar, kita lepaskan. Wit, 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 wit. Ih, ada mainan burung mantul. Wow, ini ada panda teman-teman. Widih, ada panda. Yut, yut. Mantul, bisa jalan. Wih, ini ada mainan sapi perah. Wow, ada sapi perah teman-teman. Bisa jalan. Wih, wih, keren. Wow, 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 wow. Kita tangkap, kita matikan, kita masukkan kardus teman-teman. Ada ondel-ondel besar warna biru teman-teman. Wih, mantul. Kita masukkan kardus juga. Ada Vespa manual teman-teman. Ada panda, ini ada sapi. Kita mainkan yuk. Caranya kita tekan, kita lepaskan. Wait, mana dia? Waduh, nabrak apa ini? Wow, ada ondel-ondel jatuh teman-teman. Kepalanya lepas. Itu ada Nyak Babi, itu ada Batman. Wah, ayo kita ambil satu persatu teman-teman. Kita kumpulkan dulu Vespa manual kita. Kita masukkan kardus. Wah, ada ondel-ondel jatuh warna merah teman-teman. Kita pasangkan kepalanya, kepala warna putih. Mantul. Wih, ada ondel-ondel warna merah. Kita masukkan. Wow, ada Batman teman-teman. Batman joget. Yuhu, bisa joget, mantul. Wih, keren. Wit, wit, wit. Kita matikan dulu teman-teman. Kita masukkan kardus. Wow, ada ondel-ondel besar. Nyak Babi warna hitam. Ini warna biru teman-teman. Ada sepasang. Kita masukkan kardus juga. Wow, mainan kita satu kardus penuh teman-teman. Nanti kita seru-seruan lagi bareng hobi dolanan ya. Dadah teman-teman.